pada bagian nang stone nang ahim tertek ngimdom kali Ka office jong ka Basin Development Unit West Kashil District la penlong ye ka district level knowledge sharing workshop ka bachisngi hapo Bishop Hall nong stoi ka thong ban penlong ye ka nek workshop ka long ban ye share lang ye ki kam ba ki soiti la ne ki group ba ki la le ha ki wei pan ki PG ba leng ba ka nek jing share lang ki wei pan ki la yo lang ki jing buntoi Mengba kijing nang jing tim ya kabaki wei pat kilale. Hakane kesengi ki don hadu sautli ki blok ki belai sementa. Kentup ye motion road mairang nong stoi bat motorishan. Kentup bat ki wei pat ki rusmet. Di kongsan hakane kesengi idei kong belak di bederu i additional deputy commissioner Jongka West Kashil district nong stoi. Pertip so kan bisa sejumpi kata dari kabar don kamet dari kuda sibun bang tidak saya tak mau. Pila po ka KIDCS jumpi nanti ni kiatal kisnang mo. Tena kalian jama pade jumpi hadir habor lembaga di KIDCS. Bundong ya jumpi berbeda setora dai. Kumno kum KIDCS kai jumpi jumpi Oh, abang kau kum sikit tu dia abang ibak di kam penuh bang inoan orang yang tak koroi kau lah abang kau apa lagi bisa. Dah kau kimember suri orang orang tinggal yang kata gaji mentoy. Sekarang ni kalau kemarin ya se kimember kimpat UI yang tadi gaji mentoy. Kiba kiki mereka kau yo ban bang Problem and how to solve this problem. This one. Ki jing ki beshan jong ki beru balai ki kim la bandang bat kumnu kim penya da ka bangin yo ya kita ki so ki sinti ki ba ki la treshi ni ne pliu jing modru ya kita ki lat ki lenti kumnu bangin ya de ya kita ki mar ki mata ki jongi kumnu bagi le packaging kumnu bagi pen bagi nya de bagi brio bagi pen ya kata kamar ka pen mi Nami yaki jingtrai ru laga pindam pada saka marketing laga jong ki jing ya de jing mulu ti yaki ni barok khot ni ai ya pi ya kan ka platform banyak keren banyak piliu jing mot ban pinsu tu iwei na iwei namarba bang bani ya district ni barok away ni don kam banyak mirch Spai jumpi kiba ngatarai tila don hi ban ketiu haka mawan tentang si participant dia